Sigi photo semting bio. Sida urivasi tha 1 million billion punsilaga sembo galaxy hainer visigi mo jabunne. Sumaina galaxy mayam ama jabun jarong ina naksin nana lemina bastaida moy gi chingsin bagi sakti mayamsna punsinarpada athapada leiba potpu chingsinduna onbang madgumba thodopa chingsin mingselamagum mathau toba gravitational lensing effect ama puthuri. Masigi prakriti ki chingsin mingselasna galaxy sabuna sigi maning oina yam thamna leiba atoba galaxy singbuso mo maik sengdragaso aikhoida leifawdi leidi haina khanghan bibagi khudong chawadu pibi. Lady Lady Kangbasiso, astronomers in Gimapamdadi, Kari no Anova, Gallops and Gamatan Navagi, a job with Tongjao Mahando Pirkumbane. Sigi Photosi, Hubble Space Telescope Nakapa Kivane. Panbay, 2022 Gimamang Powdadi, Hubble Telescope was na, quite a Kanava telescope adu, Oiduna Lapane. Adubu. July Tarik Taramathoy, 2022, Yai Farabun Mustaida, Housekana Barrel Oliver, James Webb Space Telescope, Manakapahan photo, Malem Miam Duhlaki. Numitsiam Jaw Thoram Amoiki, Madudi Nasana, President Joe Biden Pawnik Tunakoki, James Webb Space Telescope, Asambida JWST Nakapa photo to Yanghanabagdamak. JWST Nakapiva, my hand photo say, Masai Hubble Telescope Nakapkiva, Galaxy 7 Gimamiduni, Chapmanai. Adubu Kenalivadi, Handaki JWST Nakapa photo study, Hane photo study, Machumaman Amadi makes Masi, Yam Satini Hangale. Aday Hane photos the Ubafangdava, Atopa Hen Galaxies and Somo, Yausal Ivane. Kudamuina, Sigi Taroi Mathang-Mathang Kaptharakli Masi, an overlight study, Yam makes Sengba, Machutan Ubehele. Taroi station interesting Olivana, Sigi Langnada, Sadik Lantak Links in Maman Potsne. Admission open, Apollo Academy. Kwakitil Bazaar, near Amoko Office, Airport Road Lake Academy is now. Class 11 Amadi 12 Science Starter Singdamo, Yam Akanava courses ani Puduna Luxury. Courses Singadadi, Medical Nurture Course Amadi, Engineering Nurture Course ni. Medical Amadi Engineering Pamjava Starter Singi, Yam Akanava courses si, Lagiba Agaski Tarik Amas the Hosagane. Apollo Academy offer to the subjects in the Physics, Chemistry, Biology, Mathematics Amadi Computer Science ni. Nomizing Kudingi Unit Najaga Chapter Test Hosagane. Luina NIT 2022-2023 ki sem saning starter sing da muksu Apollo Academy na special offer ki agloina na admission ki thong law na hangjari ngasimang enroll tawduna khudong chaw silobi ho class lagiba August tarik ni 5 tagi hojagane academy asna pdf khudong chaw sing se screen dagi haibet khangmina se limited Sydney ngasimang enroll to bi ho akupa marol gidamo screen da hapsari number state call to bi ro lowsingi futni Apollo Academy Moisiam Satina Tapam Pum the labor, Galaxy Makimanumson the labor, Star Cluster, Haidi Tawan Misaki Sabun Zarungsing Oigini Tazanari. Sigi Tawan Misak Mapagi Mamisi, Hubble Telescope Nakapoko photo study, noise, Haidi Asaw Hen Kitana, Karino Hyperlaxin Mangam Kitavane. JWST Maru Ribbon Cell, Primary Mirror C, diameter 6.5 meter OA, fit the Haragana Fit Kunmatwiga in G Marini. Hubble Telescope ki manung yaw gunung cells ti sumni 2.4 meter tani sang liba. Hubble Telescope amadi JWST moinina universe nainabagi mongsu manade khetnai. Hubble na uriba nainaribasna aikoina min ubangamba visible spectrum ki manung dalaiba optical wavelengths ngdane. Aduga JWST na universe nainadarisna maruina infrared radiation da bokoiti thidunane. Panmayai Equina Minna Uriba Mangalstagi, infrared radiation, wavelength sang behele. Marumsne infrared, a pick particle singi, laces non pinising basing, Podotun Lakmangale. Sigum Slavana, JWST Nakapa photosing, make sing Biam Hengatana, Nebula, Heidi Tawan Zakaman Pokaramdai, Natraka Pokai Kramatung the Semakpa, full rifle Amadi Kiaskima pacing Sigimanung the Futunduna, Tawan Mizak sing Sigipun Sibu Mariksuna, Matatana Nainavagi Kudong Zabadu, I quit the PP. Nebula amagi manung husilaga phausilaga photo lo baibasi mase Hubble telescope na ngamlam banate infrared ubongamba JWST ki magi sakti magi tobongamba sigi atopa yam maru iba point amaga hairagade masna adungai aikoi gi university yam ngalingai matam thaine ariba hokraba madam paski maram dasu hangana nei nabangam basne sigum slaibana JWSTC time masna amagum na fau saithanai Mangal,
light beam amana sunrungda lakpa matamda magi energy si tapna tapna mangthari maramsna mai frequencies na piktharaga wavelengths na sangdoruktuna infrared spectrum doin onthori sigma wavelength si JWST na ubanga maramsna yam sathina ngalingi matam ngasdei chahi billion kya gi mamang universe semangai kange athapa galaxy singdagi lakpa mangal phawa uba phaba neinaba ngame sigma suk sakti leiraba telescope si fawde ekhoi miyoiba jati gi chawtuk chafamne ekhoi prithvi adai thaja se faw infrared radiation thadokpa maramna JWST Hubble telescope kum prithvi gi orbit haidi prithvi na numit ki akoibada koina chali bilambel stai da thamba yade maramsna JWST second Lagrange point haina khangnaba prithvi dei 1.5 million kilometer thaptokpa mafams doina asumna kohenduna thamme numit ki maishana bera kahlak tanam gidamak JWST ki nungsel si tennis field amamuk chawba marol manga gi nungsa thaktuk chabi reflective silicone khanduna thamme जीव पानब खुंदाली ताब यादव अतोप ग्रह सिंह थीबदा बोइरो नत्रगे एलियन सिंह मरमदा थीबदा बोइरो JWST ना चाउना तेंगबांग लगने हाइबसे मसि साइंटिस्ट सिंह गचत पथाजबने JWST ना एखोगी लेजनब यूनिवर्सिटी ज्ञान लोकसिंग मफम खंगने हेनगत हलगले अदुबो अदों खंगबिरबरा JWST की मतुंगसदसु अतोप शक्ति लेरे लेरब स्पेस टेलीस्कोप क्यामसु थागनब सेम सारिबने हौसेक JWST thagat kramadung staida mathang thagana basem sariba plan tolbe telescope asna sigi Nancy Grace Roman space telescope asne sigi telescopes ki maming se NASA gi ahan masib astronomer oribi Nancy Grace Roman gi mingde lawra thon bane sigi telescope se 2027 fogi manung da thagana ba yamakana plan tawri Nancy Grace Roman space telescopes gi matung dana lubor harib telescope se 2030 gi chahi tang khai fawda thagana basem sari Luborsi yam chawba telescope am oidore JWST na khoira amamuk chawram bataragadi Luborsi khoi mahum mapum dumu chawgane mathang da leizare Hevex telescope asti aikhoigi solar system asgi wangda leriba grah sing tamak thijinaba akhanana sadori bane mathang da amuk leire their telescope Sigi radio waves phabang mandoriba telescope asna university thon mi sakphau amata poktringai mathai thaina mamang university history thijilhana bathaga toribane mathang deleribasna Euclid telescope sinamok aikhoigi university na sumsum pak chak thurpagi magi khongjal changda si kupna neina duna dark matter gi maramda munna khangdokpada tekmangnaba thaga toribane chawkhale hariba aikoi myoibasi sunrang thijinbai matangdadi Tittamak ngairibane university maramda maik lana khangge haragadi phara hena sakti leira telescope sing thagataba yadabagi achawbu tangai fadab lai karigum baikhoina prithvi sigi wangmuda alien sing ta singna leire haibagi kudam praman phangpa taragaso kudam praman sing adugi ahanba mamidi aikhoigi telescope sing da hana tarkani haibasi astronomer sing asip thajabane